1 minute and a half, Mr. Zver. Spoštovane kolegice in kolegi, točka, ki je danes na dnevnem redu, migrantska situacija v Bihaću, bi morali obravnavati že zdavnaj, pa morda teh težav sploh ne bi bilo. Tako pa se vedno znova in znova ukvarjamo s posledicami problema. Upravljanje Evropske unije z migracijami izgleda tako, kot da rep maha s psom, ne pa obratno. Zato balkanska pot realno obstaja in tudi drugi problemi povezani z nezakonitimi migracijami. Problem migracij se mora reševati predvsem na izvoru. Ker tega ne počnemo, so meje izjemno propustne, tudi v Sloveniji, kjer se iz meseca v mesec povečuje število prehodov meje strani nezakonitih migrantov in v organizaciji tihotapcev, ki jo vsa mašinerija, ki jo premore EU, ne more premagati. Varnostna situacija na slovenski južni meji se je popolnoma spremenila in ljudi je strah. V Evropski uniji smo si zadali jasne cilje glede vračanja nezakonitih migrantov nazaj v varne države oziroma države izvora. Meni se zdi neodgovorno, da teh ciljev niti približno ne izpolnjujemo. Ravno zato, ker nezakonitih migrantov ne vračamo, zmanjkuje prostora za resnične begunce, torej tiste, ki so dejansko v življenjski nevarnosti. Potrebno je pripraviti jasno politiko, kratkoročne in dolgoročne ukrepe, tudi kar se Bihaća tiče. Predvsem pa je treba nezakonitim migrantom in tihotapcem dati jasen signal, da v Uniji nezakonite migracije niso zaželjene niti dovoljene. Hvala. 1 minute, Mr. Bartolo. Quello che sta accadendo in Bosnia ed Erzegovina, a un passo dai nostri confini, in un paese che ad oggi ha ricevuto 38 milioni di euro per la gestione dell'immigrazione, è